Hello Vikpina dam kimti khia lom te tuni zun kha som le get ni ni taklamina thulai gir YouTube channel panina hongmok ki kinge tuni breaking news thu thang tuam atam sim khat genna le kikup na nei sukni na to te laka kikup dingin a hi le Donald Trump tu tung G7 meeting ongka na muna piantik gam ba sai in pia Iran to emoju thukim na sai ong thu na hangina Israel to kihona kizopna akitat ding din mun ong pian lai takhina hi to kisai breaking news tuam America le Israel kizop zia alung lut huai thule la por khat genna nei sunina ani na a tutung Donald Trump le izu gam makai te tale hi G7 makai te nak pitakina kizop na thuk takina abei sa kum sangina khau takina jingbai hom zia karson zia alo poima ma thule la tuam good news apian na thule la pol khathi tale adekina zuklen kumpi pa Zelensky le Donald Trump zong hi G7 meeting na muna thule la tampi positive lamvi ve thuki kupna asolona zukleng zong Donald Trump ina nak pitikina huna panpi na piak som chitakipan alung lut hoi mama thule la por khat hitale tutung MOU akichi America le Iran gam saboi maya thuki kupna ding to kisai thulu som le li thukimna to kisai na hi Middle East kwam koi bang danina ong pai ding hiam Middle East boina akum tula sim boy ton tungna tutungina ong beng zo tak pi ding hiam chi lunglut hoi mama thule la por khat genna nei sunina ama saina tutung Donald Trump ina piantik gama G7 meeting na ong pai na muna zani swak wemo zun kha som le sagi ni tak lamina Donald Trump ina piantik kumpi pa Macron ina ba sai in pia nita an nek pi na tomuna hi G7 meeting apai meeting aka gammakai tingzong thuki kup na nei bana nitak an hoitaka anek pi na muna Donald Trump ina som le kwania Iran to Geneva Switzerland hopia sai athu somna tomuna za kip sakna kine hi Switzerland pai kurnon luina himuna kisiang sakta hi china Donald Trump na himun panina sai thuna tang ko na ong nei hi hi to kisai pen adikina Israel te adingina ala hoi ma chiding mo a he hoi ma la amai zum hoi ma chiding hina in abeisa Gaza leitang buaina hangina Israel pen leitung bupina mo sak nidanga Israel lama apang chinten democracy gam liana akichiam te izu gam khem poina Israel nak pitaka lang pangbana mat ding nangona Benjamin pen atang ko ICJ te nangoni na mat dinga again hiathina nidangina England pian tik chi te zuke chitena Israel lama zaza apang chinten hima le to khem to Nosia America big Israel lama pang chinten chi bang in tun America tena hibang dana sai ong thu tak chenga Israel te gamma kai pa Benjamin na pitaka he ma thang pai ma ko to kisai lo hi chepen tangtel sik tan bang chi bang hina in tulian lai tak America le Israel kizop na akisiat danin ai le hibang dan din mun adigana Israel gam khata adin zo apian zo hibang dan America le Israel kizop na asiat lampen nai lo hi tutung asiat na pen anambat khat na hiding hi a khau pai pen siat na din mun hiding he china mipil thu thei teina hibang ina gen het na he bahang ina hibang dan ina gen khe thei le gen khingam hiam chi le tuma kal khat sung tengina tumakal khat kim tengina Benjamin le Donald Trump nak pitakina phong panina
ki tot ki sel na ni ve thum bei bang adikina Donald Trump ina Benjamin ton na vaum na tai na chi te na nei zel zelina in kayom keileng thung sung lut hin ni te achi na to kayom keileng Israel gam piang lo ding hi achi na to in mi haina semo anana septan pen hi bang dan hi lo hi chejunga Donald Trump ina khau taka tong gop tai gop chi bang hina tua atot gop atai gop teng to phaloina tu tung Donald Trump G7 meeting aka na muna Donald Trump ina alom te maya Benjamin Netanyahu to akihona akitot akisel na pol khat jonggen khetna ongnei khena Benjamin Netanyahu pen asep ding abol ding khem to ke kianga ongen ton tung ke kianga ong kup pi ton tung hi kaphal lo in ama thua asep hi hibang mi haina sem pen mailama hibang dana akal swan ve ale ama agwak chian khading hi china in G7 meeting aka namun panina Donald Trump ina Benjamin khau takina huaning piakna chiding mo gen setna taina hongnei be hi in hi to ki sai pen tulai taka Israel gam makai pi Benjamin Netanyahu adingina ala oi ma hina in America ina hi MOU thukim na za ongnei hen la mailama Iran gam to kilem na za ongnei takpi mokle abeisa Israelina Iran gam ado akap na chi khem pu pen amok na pi ong suak ding hina tuzo khali khasom le khat kha kima Israel gam sunga hi Benjamin Netanyahu ina me kuang alui ki ding hina hi kidoki kam na ong khor hen la Iran te uranium te ki su se zo ke le Iran te za gorzo na kitchen tak ai ke le Lebanon gam sung ko nga Hezbollah te Hamas chi te za siang sak zo ke mok le America te zong Israel lama za ong ding non ke hen la Israel te na bang na za takina gal ado nop asim na phang na Israel te kisap thabui thau tang gal ban sumle pai te nek the don the te support non ken la hu the non ke le bang za taka Benjamin Netanyahu ina tua chi ding chia in ahan chem na hempu amok na pi ong suak ding din mon hina in hibang danina Israelina gal do theinon loading gal sim theinon loading chi banga om to le in Israel gam sunga Benjamin Netanyahu pen tuma kum ni lai pek kum thum lai pek pan hina mat dinga atang ko chi phial mai ni na in mo sakna tuam anei hina in to chenga Benjamin Netanyahu wadinga la oima ma to pen kalma sa hong suak chi bang to chengina tu tung MOU thukim na to kisai MOU chi pen imit kha ibol theding la itel the pak ding ina MOU thukim na abol na hang bulpina akhiat na ina tombe akimang ding kilem na za nei suak ding chi na hiloina in akisapa le kido ki kam na te jong pen kido ki zeu thei akisapa le jong hi sai athu khem pu pen kisutat zeu thei amok na suak zeu thei chi to akhiat na hina zo kamina MOU chi pen amang lai amang kam atu kawa akila hi zeuina MOU chi akhiat nai na tombe hun sung kial lap kilem na ai kile tombe sung ki kam na khol pak chi hina Donald Trump ina sai athu ko mina zong akis hapare Iran te na hi MOU sunga kichiam na bangina nang sep ke mogale nasit kena kinoi be ding hi chi jong pen Donald Trump na gen khet na ong nei khia chi bang to chang tu tung Donald Trump pen hi G7 ong paina ong jin na to ki sai pen in Donald Trump jong nak pitaka ong kidom ma maina nidanga G7 makai te hitale izu gam makai te to akimu zia hitale Donald Trump mi gam tat kampau alu hek zia aum dana khor zia tampi tak ong kilam dang chi ding hina nidang bil ama alema zong hi kisa zong kimwang lel chi ding hina ai zonga tutung America na Iran gam ong do ong kap tak chenga adia ka Donald Trump ama agwak
tang kia kisaloi na izu te na zong upmo za ama lamit na bang lowa abeisa aman izu gam makai teng atot gop atai gop dan ma tutunga izu gam makai te na zong pa chiding mo pu chiding mo in hi thiarin agam tat alu he khem to in agal pana gen zeu ina them zong au vet lo chinga Donald Trump zong alung simangai suna tampi tak ong ki khek toina in tutung alang khata izu gam makai te na Donald Trump pen ai thei to pina a he ma ho phial zong ina bang ma apau pi ngam lo ma bangina tutung ina zong Donald Trump ina abesa kumdang te sang ina izu gam makai te to nak pitakina sumbol paibol na jing bai hom na nak pitakina ahan chiam na athaka jing bai thak ongom khia chi bang hintu cheng na tutung hi MOU thukim na abol na izu gam makai adiakina hi G7 meeting aka tengina za thukim pi na nei chi bang in hi G7 tengina thukim pi chi pen khatna Israel te galu gal simna pen hoi salo chi number khatna hi pa tu cheng alang khata Arab gam akichi hi Muslim gam khampu Sunni Muslim gam khampu chi jiao ni na tu khampu na jong thukim pi chi pen tu khampu na jong Israel te chi bang mang nuam lo chi hi pa lew ina in tom gel leng izu gam khampu phelle Middle East koma Arab Sunni Muslim gam khampu phelina Israel pen ano senuam chiring mo in Israel te jing vai hom na Israel te na America lampinam kim to han thonina Iran gam ado sak akap sakna tuki sai khial sama ma aina pen athaka hong ki thei khia chi bangina in tomgel hilang tulian lai tak din munina Israel te din mun pen amau kuak nai nga hi lam to ki sai gam thu to ki sai pen abel pol pi ding pen a pak lo chi ding hong so kina Israel te adinga bil azing vai khatu pen sa ma ding hong so hi in to hi na tu tung Donald Trump G7 azina to ki sai a hoi lamin a in hilang lo ching ma chi ding hi to ching alang khata Israel lam te adinga ai sakhilang negative ching mo a he wai athang pai wai ma khol jin na hong so kina in hi to ki sai bil adia kina Donald Trump na tu tung MOU chukim na sai thuna ong nei khet chiang na leitunga agam atam chu thamina hoi sama ma dik sama ma hidana ong pen theina ding na zong Donald Trump zong pen sen gam khong zong wajin sen kumpi pa khong zong to thule la tampi tak ni ve bang kumpiong sep zo na ki kum man chi bang alang khata Russia kumpi pa zong to nak pitaka thule la tampi tak phong to hitale apolam hitale nakimu zel chi bangina in sen kumpi pale Russia kumpi paina nakpitka Donald Trump a support na in azing vai hompi na mipi tel lo mipi thei phak lo anung in golden pen bang to na gen te yam chi le kalaka nunga aki thei lo le akimulo thusim tampi omding hi Donald Trump na tu tung i Iran to thukim na sai thuna ongbor Israel te chi bang ong nial gyap na ahang bulpina in khanna America gam sungjung ber Persia na sitaka ombel hisamin alang khata sen le Russia han champi na jong hiding he china again khia jungom chi bangina in tutung Israel le America gampen akitat ding din muna ongom chi ding hina in bangza to kana Israel te na do ding kap dinga chi hang America te garbanom kele Iran gambang pen them jong asungam lo ding chi ding hina in Iran te garban te pen na se thei ma adikina amisal lian ma te chi khong in amisal lian ma te de pen Israel te garvan thabu thau tang bikin zong na dal zo tuan lo America te na lampinam kim to anadal he sak den hina in bangza takina hi Israel te na Iran gam ado no phang America te na pol pi kele dama ong dai ding suak chi bang adai ke zen le Iran te na lampinam kim to noi le Israel pen
บุตรและวายสวกเดียงจิของตัวเจนะโดนทำให้นักขัดใบนับบังเต็งปุลักหนังในเบียมจิเลกาซาเลยตั้งจิของเลบรอนกำจิของเป็นฮิบังดานะอภัยไปโมกาอิสราเอลนะบุมอักเขียดเขียดโมกเลมีปีเตนิสิมินะอาศิสิโมกาเลอิสราเอลนะอากอนทูรสร้างนะซีเรียเตขุดสุงกิอาบดิ่งฮีซีเรียคุมปีนะจิงไว้กิโฮมสักดิ่งฮีจินะโดนัลด์ทรัมป์นะฮิโตกิไซจงเขาตะกินะเกนเบนะหงในเฮียจิบังอินตัวหินะMiddle East ความบ่อยนะตกิไซเป็นอาตัมซอยนะตูมาคุมนี่คุมทุมากิปันอัฐกาอากิเตลปันและอากิเทยปันหินะอดีกนะกาซาบ่อยนะจิเตตุตุงอเมริกาอิสราเอลอิรันบ่อยนะจิปนะอัฐกวิเวอากิเทยปันหินะไอซุงนะ Middle East ความบ่อยนะเป็นอับบ่อยจอกนัมบัดขันนะคุมตูลและคุมสงาบังพักินไตนะอดีกนะซุนนีมุสลิมและShia Muslim boy na pen kum tu le kum sanga aphasis set hini na hi Sunni Muslim le Shia Muslim pen eitel pakring na Iran le hi Arab gam khem pe boy na chipak ni na Arab gam khem pe hi tuipi na chipak ni na in gat tuikul na khem pe pen tuipi kim khem peตัวเป็นซุนนีมุสลิมฮิปะตัวเข้มปุอิหร่านบ่อยนะกุมตูลวาลบังอภัยนะฮิเข้มปุเป็นอเมริกาเตนะอุลตักใบตะกะอคอลสักดิงเป็นใบโลจิบังตุเจงนะตุตงอเมริกาเตนะอิหร่านกำอดัวกับตักเจงะอิหร่านเตนะจงอากิมาปามาติงอันไว้มังตักเจงะอเมริกาเตนะจงอเบซาหุนตัมปียนากามุองกิจิงองกิเกมดิงองกิดาลดิงเชียอเกนกำอาเจมเตสามังะบังมาดาลโจโลไอนาเป็นกิลังจีบังถึงเชงฮิซุนนีมุสลิมกำตัมปีตักอาหรับกำตัมปีตักินาอินอิหร่านอดูอนันสังอเมริกาเตจีบังบังอาจุยสังอิหร่านเตจีบังจุยเลอมาวดิงเมดนามโจอาหังอินอากำสุงท้าวตังกิโลดิงฮิซิอาวินาอินอิหร่านเตจีบังบังอากิสปาเลจงสุมเลไปหุ่นพิขัดมาตัวอเดนกูลอเดนง่ายจีบังอินาอินนักพิตกินาให้กิโดกิกาบนาเป็นองลุงรูถวยมาสวกอินอเมริกาเลอิหร่านกำกิจบนาเทมจิกขัดอินปักนินะนิดังอินะกาลพิขัดนาเปียนโจดีว่า Middle East ก็มานำกิมตุยเป็นอากิมุมาสักเป็นนาเป็นอิหร่านกำในจิตเจดินะMiddle East ก็มากำขัดเบกนำกิมตุยกิมุงไอโลอินฮิบังเต็งโตอเมริกาเตยคัมพานีตัมปิตักองลูดอเมริกาและอังกฤษกิปอลโคมาอิหร่านกำสุงาอินนัสเซตกานำเกมตุยโตจิบังอเมริกาและอังกฤษเตยพิลนากิสังาอินคัมพานีตัมปิตักจงเป็นฮิอเมริกาและอังกฤษนี่นะนั่นเองจิของอินตัวมุนปนาดำมาหุนงกิเคลโตอินอัตบนาตัวShia Muslim te na Iran kama ukna pawa ong ni tak chinga Amerika te ne isa Iran kam sunga nam gim tui company hem tu pen hi Khamenei lam ten ana ong ni ching Afrika ong laksa mong tak chinga in Amerika le Iran boina ong kital le ong segeu chi ding hina in to bang teng bil hina Amerika le Iran gam boina ahang bulpina in tu ni hina bang za takina Israel le America ina Iran gam lampinam kim to ado som anwai som akumpite avik som hangina alizal tak pen niza sungina akithei chi ding hina in Donald Hamina bel America kumpi ali anga America kumpina tuma kum som nga lai pek pana asep ngam lo thu tampi tak pen Donald Thamina ong sem khe giap chi bang in tu tung bang te ong sem khe giap hem chi le America kumpi tampi takin Iran gam ado ngam lo akap ngam lo pen tu tunga ong do giap ong kap giap chi bang alang khata America kumpi tampi takina let mat sai athu ngam lo Israel te he ma law ma khale chi to a khol pen tua jong
Donald Trump na sayong thu giap chi khong ina Donald Trump pen in agup te gum apai te pai hi pa zio in apai te apai lai ta ka agup te gum in to banga pasal pet ta lung sim ma chi ding hina in Middle East kompen anong kai hema ma ana pawa akitu pen phoi thum gup thum apha chi ding hina phoi khat pen Iran sia muslim pa phoi khat pen Saudi Arabia makai na kuwi bareng chi te UAE chi te kata chi te hi pa hi muslim gam khem pe pen pawa khata ding nuam alang khata Israel pen amau go ka pawa khata ding nuam chi bang hi teng pen America na lampinam kim to abisa kum tampi khem pe pen ana kon thule ana uk pawlap tuam zanga hi bangdan boina piang ding hi chi jong pen America kumpi tampi kina ana tel si seta theina pi ki theilo bor zana pi ki zaklo bola apo tham bek to hi Middle East boina omsima ana pai san le ana ki hep hiet san hina in tutuina Donald Trump na khau taka kumpi tampi takin aboy no plu thule la te aman khau taka ong nok to chi bang alizal ai tak chenga lem ke mo ke chin ha adekina Iran le hi Sunni Muslim khempui de na banga ong kalson sompian chi bang mailam hi bang dana ong pai to tua le America le Israel na lampinam kim to akhak tan Palestine minam te Palestine gam khata chepte theina diang mun le mor gam chi te nong pen ong kip sak thei khading suakin adekina in Middle East koma ana akitu pen Muslim gam le Israel chi jauni na Muslim gam khem pu long khatin ong ding hen la hi le hi Sunni le Shia abekuna long khatina ong ding hi hen la Palestine te gam khatina chepte na kip sang na ong nei jaw le Israel te bang za taka a he a ut ke hang America te na support ke le America te na hi Sunni le Iran te ma to na sitak na jing bai hom na ong nei khemok le Israel te pen single na ong ding chi bang tu china suna video ma sa again MOU som le li thukim na aborna sunga in America te na Iran gam billion zathum pe ding china sunga pen America te bel pol tampi takita le America gam sunga company tampi takina Iran gam sunga se jong company tom te valam dingina sumbor pai bol na nei khom ding chi tua lungut na ngai sut na jong he chi bang hina in bangle bangile tu tung Donald Trump G7 meeting ongka na panina ibang dan Israel te to akinung ngat thei ding America kumpi tampi takina asip ngamlo abor zo lo thure la tampi tak hoi tale poi tale ong sem khegiap hilew so kina in tutung Donald Trump G7 azin na to ki sai leitung bup PPL Israel low back ina in Donald Trump apak tama ma chi ding hina in breaking news ding mo breaking good news chi ding mo ai kele bad news negative lam hi ding mo chi pen tu zo khat khani MOU thukim na lai abor na alizal in komina America Israel Iran boina tu ki saina tuni video hiza to khol bo ni video atop dong no sak lungdam